Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Dipu Gobais Higher Secondary School Patua Klamlong AP Tsia Tumpen Mega Rally Paman Pon Upper Dipani Havaralong BJP Tumpen Vutki Amai Kanipon Sunrise Academy English High School long kepasal lang yun dun tupan karcho pon Lower tarpung sartheng leng rong ratum kin none phonge BJP pan wot jog jelo angton na ratum ta APLC pan se wot jog lapu busi rong asar pen pachini pon Lower tarapung PS along pen APLC lapen ki NMUC atum pen bank associate BJP dong achipok dun non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang MP kiliglong AP tulsia candidate retire IS jaika tharaphan ki pahai vekji phan pusi AP tulsia long klembang phubang phia tumpen hawar tinalong sami vote ki hang mai pe pon det pen phi jangmi ni pa engko rake thom arni dipu Gobais High Secondary School Patua Klamalong AP tulsia tumpen mega rally paman pon tabang so mega rally long sami aluhia man pen AP tulsia retire IS jaika thar Sonitpur pen MP candidate Raju Deori Dima House pen Daniel Langthasa AP Telsi song japu song japi pen chenglok ong dung AP Telsi phan ke kroi ratum chitong dun APLC ke inglong so khai pan karjapia party lo bonta BJP lepen Congress atum ke KP ke che so tu pan karjapia party pinak lasi BJP lepen Congress long ke do inglong so khai tu man sami prabjin pen APLC long ke chewang edja phansi APLC candidate retire IS jai ka tharpen tuning ripon alang litum ke BJP long lepen Congress long si gedolo pulo tangte Cicini non ilitumanda cini masilo lagi bihari pen bongalia fansi ke rap dun lo lagi biharia la pen bongalia tu masuk gidar lo ke mandun halatun apohora lo halatung ke mandun alang li CM tame EM tame MLA MP tame jong si alang litum BJP pen Congress long dun rong lo pulo tangte BJP pen Congress tum ke inglong arat akai behai nangji rai nangji inglong arat along ri rai nangji puning jeje kadi a manifesto long ta tok te kadi ante halatum long ke dodun polote lake halak ke chiatum asokida apohora ke dodun ke tondun ason je plang de pulis apuki air ke je plang dun je plang de la si halatum non alang titum chinira ilito amet hanga khayapan apo ape tumpan apusar apo ape tidang lo mene alang li tumpan je mathara lapen non ke wang jilang amahang ke tektang ke tek jilang alang li tumpan je mathara alang li tum APHL sialong tribal unity long pape wang lap nangji pusine li choning rilo tum son pachiroi lap long lelo la thuke mo pendala sipulo joning sike ilitum non violence ka lidet nang ji puver ilitum lapen bang cedan setai tum cedan lidet nang ipu sini tum pupom lo he sita non ke thek long lo lapen state election commissioner tani tum manang pu bang le nang cedan lo te pie pon nang tum cedan nu lidet pu sini tum manang pu la posi non ke nilitum do joy jelo la self defense akam kempo jong si ni tum manang plung lo te ni tum ta plung po non MP kilig hutke party le kelang nang ji kali inglong so khai pan kerai thega bang phu phansi karjap dun long si chirap chitu dun nang ji lapen di ma so pen samin non phok MP kilig hut bang ki ong dunga put pen AP the se tum long bek ji pusi Daniel lang thasa pen sabi pachini pon কথাটো হল একচুয়ালি বহুত মানুহ এতিয়া লগে ইন্টেরিয়র টাউনত তো গম পাই গল কিন্তু আমার ডিস্ট্রিক্টত বহুত ইন্টেরিয়র জায়গা আছে এতিয়া লগে মানে ভালকে নিউজ মানে এনেকুৱা না যায় মানে এই কারণে ইন্টেরিয়র এরিয়াত আমি এতিয়া অ্যাওয়ারনেস দি আছে APHLC নামত পার্টি আছে কেনসি সিম্বল আছে এই কারণে আমি ভাবো 40% অফ দ্য ভোট 35 to 40% of the vote. Eto pale bahut bhalo hobo. Eto moi expect kori asu.
non e phong MP kilig hutke ki jutsi ka chidan lo la so hutke jongsi remdon del putangti Karbi Long ke de englong so khai tu man ki kebi ka chi so tum arumsi dudunang kok la so lam chini pa Messi ong tung englong so khai tu man bang ki duk det pu boy fit sami amethang jungjung akhidat chirung cherek pansi mai meeting long sami ong tung atum na chitong dun bom lo la si Karbi Long ban di maha so long ke do englong so khai tu man sami non e phong MP kilig hut bang ki AP silong kachitodun pejia phansi APLC lamjai serpuang tong ti tharpen chuning ripon ini tuh majir kiting men pulo kedi Karbi Long just semet pada di masa ke non MP perman lah sita ini tuh Karbi Long ke lakel itu kace song ke lakel last fight atipi bangke non e ponga kace song le pacun ini tum sipahai tek non lakirang ji non apong dulang ladang le cipai ni la so ka song le cipai de khilang protang te so Karbi Long ka la kibir lo porque amonir bang abeta ji pu bang ali sita amonir ke dopo sita bang akeng bang abersi dopo la panse last fight pulo la sinon ke damtang MSC hood election ke ne tum une de lo sita une de sita kopia pochi rara tum dak bang bara lo big question chajning rem det sita people si rar bang bara lo ke bang bara he bang ke la so song hello pini dak he so phan Karbi ben ke chenglok tribal so phan raikom ke tala so song an bet lo ula so gamat pa pensi pini benang an arar tumke dak sikai si hini pimobe pini dak ke bang arar do ana panda joga phana tangka ma pilong le bang methang an bor si cheban gari motor tangka ma ha ka chirung si bang cheban ame thang ajang thusi ke thai pini dak si methang aning ki pung ma si dak ke bang ke joga na pha phe lage methang aning ki pung aning jang je phala pini khe ki birlo pula so ka charai kom si pini dak ke bang lasi ni tum ning khelo la panarat ke bang la ke attack chotlang ke bang basic ong lang aposi non MP election hot bang ke ni tum ong dung abot long pensi he da hypo la so song da hypo la pen inglong asota hypo charai kom thek ko posim tung hin pe ning khelo already ni tung ke APSLC fancy support la pen APSLC fancy bhut pinangi puni tung ke aprang ma ke rai do athe ko nane pini dang chitong de la kali pir the ke hadi la irimun jong hello power pini nang hile kaman do thai tame hile kaman pe kache song unelo aposini tum ta ministry long mang lo ni itum min ke trigger hile trigger ke ot ke la sorry long si bhut ki bihu nang hiji di la so nang hi ke la se power do anutil pe na ba mutin na phani tu chipar julap na lo athe song truck ake ni tum ke song truck ake dars made officer inut bahini tum do kok dahai same song la song truck along ke do an ke dars la pen officer ta non atumi pini an ka chini bangke je Karbi Long wirte pu pojok si IPSLC na dolap nang posini tum arlu chiparai tet Ora ke thomari Diopani MSC consensi palopon angkang upper Diopani ME schools polling stations along micro meeting pedopon Jasmet pet bangso amalong labang ke non ke wangji Lok Sabha elections ahut Karbi Long pen di Mahasau pen kat stoidut BJP MP candidate Morsing ti suwa phans vote ki hangpi lapen ki Karbi Long pen di Mahasau long kaching thur lapen ki kaching ri ang tek India along vote apai ke ong nai ang bong pen isi ang deng an ke palong dun jia phansi Jasmet pet labang so vote khang pedopon lo Karbi Long pen di Mahasau long BJP rachare atum nang chari long lu pupen ki monsam lapen kaching thur state dolo lasi lan so si kaching thur ki pe dolong jia phan bang ke non ke dobom BJP sarkar long chirap che tudun pensi ong dung aput pen BJP aphan pahai ponang pu basi labang so mailong chan chimum pon bangso vote correct pon amailong sa Diopani VDC chairperson Alice Teronpi abarim dipu municipal board chairman Mohon Singh Tisu Silunizan Lems akonchun bang Diamond Teron Diopani Mohila Morcha Maipi Sangpi Pasapi Teronpi konchun bang phi Sangpi Subita Ingtipi Upper Diopani arong sarpen chenglok BJP phan ke kroera tum chitong dun Upper Diopani High School polling station AM school palopon abangso arlo along pili promoting tiso fan good can be a mailong enang ang yetong chung that titung therong lo that BDC chairperson Listeron Pierang Plan patuk konlo alang lilong that yes president and danlo enang atung ka patuk na joksi ini army plan se tonglo lapen lapang som ni tongolong tame tung jingki je thampon long lo ile tum kaching hon Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tuliano Hansar alang di penang ka patuk na joksi wak thegong lo itu manglu sitolo
abang so dolong lo penangan mi tang tang te theklong lo seta alang li ke chwat duk na jok si abang so dolong tai tum theklong lo long lo pini joy te pen tum dam long lo asona taxi asona sondak JJM ta claim bom lo la pen la hem so ta me PMAY hem ta me penang tim lo la pen asona son development ta nang claim bom lo asona taxi la urdu ke nang lo penang a form ta me pilong lo la pen akerap long lo kusi rong asora ninje lo la katu ko be सरकार पे ना केराप लोंग सी रारा तुम तमे किनी बीजेपी अफान भूत पीपो के से चागलो लापेनी तुम थेगलोंग लो दाक तमे ओंग दुंग अबुत पेंसी ओमोर सिंह तिसो हाइपोंग को नंगी लदाक अपार de pani hawana kumri pe na kinang sot Peneng Surinira engkora pli HSLC salang Karbi Longpen sami ke pass percentage 81.6% an sepalongdun si district level along banki position ner ke ban sepalongdun lo lapuson tak taksi West Karbi Longpen sami 78.2% an sepalongdun si position crane ner ke ban sepalongdun lo lason si jangmi pha engkora ke thomani sami dipu sunrise academy longs ke ba salang ki undun tom phan karcho jai mek pe depon Labang so school long first division bang sirkep second divisions inut laban ki inut English as subject bang ki absent dera jogsi failed lupusi principal pen pa chini pon later laban mesen amark se palong dun pen school laban api pu thum phan nong me ki ban pipon thega pot charlie som marathon phan sami hirsumi pajur dun lapen an chu sikang tu yang den ka charlie dun thek long ji phan sami principal pen pu thot hirsumi pajur dun thu we are here to give a press meet come felicitation because this is the first time that almost all of our students except one have got first division. This is a record in history of Sunrise Academy, and that boy Sivaram, he just missed first division just for 3%. Anyway, it's a very great achievement for our student, and especially most of the students who comes to our school. Actually, they are coming in either 6, 7 or 8, 9. And most of them are supposed to be weak student. And in different school, they are considered to be weak, those who cannot pass. But they proved that they are the real heroes and they work hard. Only we have motivated. And really they work hard. Our total number of students appeared is 11. Out of one girl, Mamuni Das, she was absent in English, and even she is absent, her total percentage 60.1% and 2 letter in 2 subjects. She was sick. We are so unfortunate. Other it could be 100% with almost 10 first division. I, on behalf of Sunrise Academy, thank all the teachers. It is because of their hard labor. They work very hard. Even they have to take additional classes. Sometimes they used to take whole day, that without any gap. So really, it's a great achievement, and for the teacher also. So I thank you all the teachers, and I congratulate all the students and wish them a bright future. Whatever your performance is here, you imagine where you are from and what better performance you have done here. You keep on doing that in colleges and higher secondary school and achieve your goal. That's all. Thank you. LinkedIn ni HRC da Sunrise Academy pen si pasta nearly 66% si long iklo lapen ki ningchi the olo lan ki long dun pot ki nadak nang ki than teacher mate than bang la tumhan da choro lo ni tumhan la anang pathek pot ningching sampik an no kardom. My name is Riya Rajbhar. I am a past HSLC candidate from Sunrise Academy English High School.
I passed my HSLC with 72.83% with a subject of 2 letter in English and English third, and I'm very happy with my result. And my teachers also, they are very supportive. They teach us very nicely. Because of their support, because of their everything, we have done this much. We have reached to this performance. We are very grateful to them also, and for our hard work also. We have done very hard work for this, and just Lakhain ke rapor nilip MC konsensi ke parlopons lower tarpung sa thengling arong long ke kedam tangan kan hurba ke BJP long chirap chitodun pansi pahaidun bomdo bon sami BJP atum ke hemprek urunadoi lapen ki kaprek amen pen seminang chung thui pigan lo lasi non ki bang jiani bangki AP sia candidate jaga tharlong si chirap chitodun po alangli bangki longri long paraphan ke ching hot lapen kai ke sami longri long paraphan ke chare kom ja phan si mai meeting long sami jaiber laso jok pansi non ki bang jiani bangki labang so hawa pen ke BJP aphan ke bore pak sami pipon thek thelo ke ongdung abut pen sami jaika thara phan si chirap chitudum bosi rong asar pen pa chini pon aprang si ni nang phanor jula ni daka rong gamra la pulo ke di ho kalang acha nang li pen putha la pineng non ke bang ji la APSLC long ke manela jaika thara phan vote ke jok ye phan la pini nang li long nang ga homri ge nang li ningi samping mal ho Samulo. samulo Puna bangani tum ang DCC. Pinang ke bot ko pusin. Nang tu balong ta pusin din lo. Lepen hok alam lo nang bang ke. arong bang ke Arong bang ke. Jaking leng long. leng rong nang li men ke Song saring leng. Leng arong pen ke. Ni tum bang ke aprang ke BJP si jok. Tum ke arong pen si jok lapiti. Mane rong kidum lo pute rong sitik. Kami ni tum tining bang ke jaya kata apa ninga te aja ini sini tum ado ke be arong isi dan semini tum ke jaya kata sejok ya. acha ni dinar jula ante mane islam nali tum lano nali tum ka asrama dhorom gede asrama dhorom tum an bote pinang private tum ka chinia bang ke sab BJP si jok lapi tipu lasolam ko ana hok nali than thaki ma La bang ke nili kacini dan nateng ke lapuhan lo mane ni la bang tu dhorom phan bang ke mane BJP sarkar atau mangge kirap heu aja ini si dudun erason lo sami ni tu inglong arata phan ke nang le mati la si ni tu mangke lahai yang ining ki pung ma joini si ni tu mangke pining bang ke BJP phan mangke jog masi jog je lo la ni tu marong ke acha nang li tum nili men roton taro nili lobar halong nili non member si dudun bo nili thang thete si tame nili lamangso APSLC ke tarapung arlok long ke nili tumsi arong to bang cheng tum no nili thang si tame thegin pin si tame ile tumasar jai ga thar ke epa chorai kali lapen kachong thuye bang kali lapen kilu bang kali kere ser bang tu kini pen rada phan ile tum kaching room pen pidun lo pulote arang li klem bek ji pu kachito pen pini ne tum along tu tame meeting gidam kichipat pachetang si ko ni tum along kidam nanggi along dupigla itu masar mandai ke phak ong dung song thak ne tum hang kali dat member chol tum mandai ne tum along nang ke pha la sini tum ke kapang room kali kaching room tu ni tum ke tangka paisa ve tangka long dung ji pulin tum don li ok tu dun long nangi pule ke dun kali tame pini ladak sa thing neng rong ni tum kaching room alang tum ke dam tangapor ke IPSLC ke pakni vet ni tum ke long pon tame pining ke alang tum along bang pharo yong si do tem bang pharo mata lang tum pilap ji pusini to phan la gambra hin pen to phan nam pranong pidu jangmi ni phai engko rage thomani lakha engko raphon nilip MC consensi ke parlopon lower tarpung police stations angkang along BJP atum pen phut khang mai pe depon BJP local committee amai phu mohantok bi pen si mai chpe pu pon lapen chunbang phudip terang pen si alhi tum phan than pachini pon thu lower tarpung police stations along pen APC tuna mai phu olive teront NMUC pen Rajiv Taro atom pen sem mithang rachari pen chodun si BJP long chipok dun thu member pa hisap tin ang dudun to lo sinang tuning theta hai jumisen alam ro sang holong pen thang pon BJP atom pen labang so vote crack amai long pen sbi nilipa mondol palak ram singkro rong asar samson teron besli hanse pen chenglak BJP long klembang phubang phitum ta chitong dun non MP kile go hodabang ke lower tarpung police station along bangke BJP ke hai ang theklo pus alang litum pen pachini pon nilimen la ke besli hanse non dak lower tarpung along local committee vice president pusi non liklembo
ahok pe dalam mang ke lasan hello je pini ladak nil tum mas joining program nil tum lower tarapung along nil tum ongdung arni pen nil tum labangso ki join ji pu nil tum arji ki ding pen alang le tum pen nil tum phan abirta nang pali labon stame nil tum kedam ke bang awar sai kabi det pen jok lapen butor ke hin dak pen jok nil tum chukheola along stame nil tum dun thek thede lo an part ame aku bukajan along hanjang langso along labangso mas joining program dolo bon stame nil tum la kedam ke bang awar sai kabi det pen jok nil tum chitong thek thede lo lasi pini bangke dak nil tum luar tarapung PS along chot sitame nilitum alang litum phan nilitum deng ponlong lo bang ke nilitum tuning pen pining bang ke tuning ansu se chot pining bang se nilitum pahai dun pu se ning thelo ate mo het alang litum pen local committee pen pulo kidam tanga bang ke BJP se leading ga tuning atenga hutan vet pulo tante nang litum la pineng non chipa ogun ngelege chipa ogdon joyo chipar janun chap se nai asop thana pilo la so phutha ke nilitum ke la ansu se chot ke palong dun ji phansi ni tumbor ipo la tuning pen la no ni tum pini ka chipo ok dun an ke la ni tum ke kaddo ka beta rikshe an lo la pen bang phuten long ta ar pu lo la non ke bang ji lang MP ki le ta election hu bang ke ni tum ke ong dung a vote bang ke BJP phansi pahai pu pu se en ton mat ni prang ke bom ke spell si dun no na ni li ke rap belo rap chun bang se ni klemon bon tapi picture system in non bang ke tinaan ahur sududu songbong sistem nang BJP long ke wang ju ke picture sifan ku pip sinang ning ke thisi nang ke wang ju actually ni la bang solam long ni li puram jalam thekla lo spell si la ke eli tum da Karbi long ang kangan chok aposi eli tum non tum arlok taraji arlok ganang je bang ke tum development asi tum spell si aja kong pen chot ke la pen methanga ja kong pen ke itum arlok aphan development ban ni lalo asi ni li hin ma ke alang tum aphan ki puram je bang ke lalo itu methanga ja kong pen hang ju jot ke itu methang along ri methang hem la pen methang alo abedi phange itum bi klar ni apose sonti na me itum non ki do boma sarkar ko madma gijapon hala bang pe hala pensi li tumake methang ching thora phana sai punon apen hem ri da phan punon ma sonti na asai da me itum klempon thekchoji Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo do mi thang me kardom